dikereke kaofela tsa moya kaofela ha tsona kaofela ha ona e ke isiyang morao di rapela dinoa tsena. Ba bang ba batho ka bongata ke moloko wa dinoa tsena. Le dingaka kaofela ha tsona dingaka ha ona e ke isiyang morao. Ha fela motho a itseba hore yena ke ngaka ya setso, a tsebe hore o rapela dinoa tsena haeba ha se moloko bloodline ya dinoa tsena, hobane ba bang ba hutswe ba recruituwe ho kena ka hara mmuso ona le ho rapela dinoa tsena. E fitla e ka fela ha e fitla ho ba porofeta, hobane moporofeta ke motho a senang matsapa, ke motho ya nang le neo, ya hlahileng ka yona ho ka bona dintho tse sa bonweng ke batho ba bang. Empa boholo le bongata ba ba profeta ka hara naha ena ya bo rona ke moloko wa dinoa tsena, di-reptilians. Ka 2012 ke ile ka re di tlo tswa ka metsing mme re tla di bona ka mahlo ha o fitla nako ena. Ha di sa tla ipatela rona 2025-2026 ha re lebelleng nako eo ha e fitla. Ke buile ditaba tsena ka 2012. Ha ke a di bontshwa, ha ke a di lora, ha ke a di profeta. Ke ditaba tse ke di jetsweng ke nkgono enwa a neng a rongwe ho tlo lata matla ho nna ka 2011. Jwale taba ke ena e etsahalang hodima lefatshe. E ke ipotsang dipotso hobane boholo ba batho bo ile ba nsoma ha ke re kereke ya Modimo ha e so be teng. Ba re na o ka dumela le ho kgolwa mosebeletsi wa Satane ha o fa ditaba tseo. Ha se taba ya ho mo kgolwa, ke taba ya ho dumela sa neng a njwetsa sona hobane o la mpha bopaki ba hore kereke ya Modimo ha e so be teng. Ha re dikereke tse kaofela tseo di bonang hodima lefatshe mona, le tlo tsoha hosane o tsebe hore ha se ya Modimo. Ha ona kereke ya Modimo lefatsheng lena le re phelang ho lona. Kaofela ha tsona re di hapile. A re batho be bang baruti, ba bang ba tshwaeditswe ka meya ena ya matemona e re e sebedisang. Ha ile ba ileng dikolong bona kaofela bao ke ba rona, hobane ba tsamaya ka molaotheo le molao le melawana le dipehelo tsa mmuso wa rona, bao bona o hloba lebale. A re ba ka nna ba itshwarella ke bana
ba ipitsitseng ka hara leeto. Ba ipitsitseng ke bafeng? Ke bana ba nang le tjheseho ya ho ka rera, ya ho ka bua ditaba tsa Modimo. Ba bang ba tshwaeditswe ka moya ona. Ba bang ke ba ipitsitseng hobane ba na le tjheseho ya moya o halalelang. Phapang ke eo fela moo e leng teng. Mme jwale ho hlahile taba mona. Ke bitlahadi ya taba e ke bonang nna ka hara naha ena ya bo rona. Ho thotsehitse tu, ha hona le a le mong. Ke itse ke a latela ka marangrang ka mona, ke tla kopana le baruti, ke tla kopana le ba profeta, ke tla kopana le dingaka, ke kutlwa hore na taba ye ba e utlwile ba reng ka yona. None of them. Ha hona le a le mong. Batho ba buang ka taba tseo ke batho bana be re reng ke di-content creator ka mona ka bo TikTok. Ha hona le mo ke utlwileng ke TikTok. Re a tseba hore re tobane le ntwa ya lefatshe ya boraro, Third World War. Ke ile ka bua ka ntwa ka 2012 ka re ho na le ntwa e kgolo e tlang. Ha ke a e lora ntwa ena. Ha ke a e profeta, ha ke mo profeta nna. Ha ke a e bontshwa, ha ke raditoro, ha ke Josefa. Ke jwetsuwe ke mosadi molwena a natola tamatla. Hore ntwa ena ha e fitlha, le tlo bona mehlolo. Jwetsa tjhaba seno hore se tlo bona mehlolo e se sa tlo e kgolwa. Ba bang ba bona ba tla re na ke ka lebaka lang ba ile ba tswalwa. Jwale ha ke di makalle tla taba tsena hobane ha ke re ke di tsebile. Bothata be nna ke nang le bona ke a kgolwa ko hore ke batla ke fapane le batho ba bangata ka maemo a semoya. Hore boemo be ke leng ho bona, level ke leng ho yona, ha se batho ba bangata ba ka utlwang dipolelo ha ke di bolela hore na ke ntse ke reng, hobane ke batla ke hatetse pele haholo ha re tla ditabeng tsena tsa lefatshe la semoya. Ke a leka ka mehla le matsatsi ho tla leveleng ena e batho ba leng ho yona, empa ho thata hore nka etsa hore batho ba utlwe hore na ke ntse ke reng. Ke bao le bao fela ba nang le kutlwisiso ya ditaba tsena tse ke di buang. Jwale re ya pele. Tabahadi e ke buang ka yona ke taba ena e mopresidente wa America Donald Trump a leng hoduma yona. Ke taba efe na? Donald Trump ho thwa o bitsitse baruti bana ba dikereke tse kgolo, mega churches, jwalo ka bo Bishop Zondo, bo Mapostola, bo Bushiri,
bo lekau, bo sekete, monnamoholo ra lekgolela, ba bangata-ngata, se ko bapisetsa fela, o bitsitse baruti bao. Me a tlo ba jwetsa hore ba tsamaye ba lo jwetsa maphuthego a bona hore maphuthego a itukisetse sena se ba tlo se bona se tlo etsahala hore na ba itlhophile na. Me a bontsha hore taba ya Morena Jesu ha se ntho e teng. Taba tsa Bebele ha se ntho e teng. Jwale o tlo bulela kapa o tlo ntsha dipatueng tse sa le dipatue ka di-alien. Ke dibupua tse kang batho, empa ha di apare ho tshwana le rona, di mahlo a maholo tje ya makima tje ka hlooho tse kgolo tje, di mmala o grey. Jwale dibupua tseo he ke tsena tse batho ba Lesotho ba ileng ba bona terene, ne ntse ba re ho matha terene bosiu moyeng mona. Ke sepalangwang kapa ke sefofane sa dibupua tseno. Ba be di se bitswa hore ke UFO sepalangwang seo sa bona. There is in Lesotho a very strange mountain. A mountain called Leribe, Leribe. On this mountain, very amazing things happen after every 10-year or 20-year period. Now, this creature is known by the Zulu-speaking people of South Africa as a Mantindane. They are the type of alien creature that has been known and feared throughout Africa for generations. Africans spoke with the creatures from the stars. And we are told that the ancestors from the stars are going to come again and pay us a visit before great changes occur in this planet. They are not imaginary creatures. They are as real as you and I are. Le hona mona vale mona ba teng batho ba ileng ba bona terene moyeng bosiu mo. Ke UFO. Ka 2012 ke ile ka bua ka dibupua tsena tse monnamolo Trump ka jeno a reng ditjhaba le bakereki ba lokela ho tseba hore dibupua tseno e se tlo ba karolo ya rona ho duma lefatshe, hantle re bupue ke tsona. Ore di-alien ke tsona tse re bupileng. Do you have an update on the UFO files and what might be, when we're going to be seeing those? Well, I think we're going to be releasing as much as we can in the near future. For some reason,
And I guess it's just a reason it's been in the minds of people for a long time. And that is such, they want to find out about the UFOs and anything having to do with UFO or related material. And we're going to be releasing a lot of things from that we have. And I think some of it's going to be very interesting. So Donald Trump requested FBI, NASA, let the Pentagon, or batch everything even a yona ka di alien go botsa ka di file ntho le reng khale ba ntse ba investigate everything e le reng ba tshwere in record e tswe mo pepeneneng since Barack Obama ya go interview a bolela gore di alien they exist. Good morning. So a White House official left this hard drive on my desk overnight. You can see on it, it says AARO files copy 203. That is the all domain resolution office copy 203. This is the first big batch of UFO disclosure ordered by President Trump. Some of the clips and videos on there have popped up different places before. Some of them have not. And we have been going through this all morning and overnight to try to put together some of the best videos so we can all look at this together. This is a world exclusive right here. So Jwale, ditaba tse ha ke ne ke di bua ka di alien. Ha se taba e ke researchitseng ke ditaba tse ke di jetsweng ke ena mosadi modwena. Ke ka ho ke ne ke bua ka tsona. Mme tsatsing lena ke tsena di a hlahela. Jwale potso kore na ke ka lebaka lang ha mo presidente Trump a bitsa baruti hobane ona kana etsa media briefing a jwetsa motho ye mong le ye mong. Ke sesupo sa hore kereke ke a bona mmoho le Vatican, kereke ya Roma. Babusi ba Europa ho tloha ka Queen Victoria ke yona bloodline ya di alien. Ho kenyeletsa le yena mo presidente Trump ke moloko wa dibupua tsena tse batho. Hobane dibupua tsena di na le matla le kgono ya ho robala na le batho. Jwale ke ile ka bua ka re ha ke tsebe hore na baruti ha nako ena e fihla ebe ba tla ba le sebete sa ho bua le maphutheho a bona na. Le motsotsong wa hana jwale potso ke ipotsanyana kore na ke e fangedi efeng e ba e rerang ka hara dikereke tsa bona na. Boyfriend. You've got a boyfriend. Empa mangolo ka hara buka dibuka a tshenolo a re bolelletse ka ditaba tsena hore e tlo fitla nako ena. Jwale ke tlo bua le batho ba dumelang ho moya o halalelang, ke bona fela be ke dumelang hore ntate Modimo o tla re thusa hore ba utlwisise hore na se re fitlile boemong bofeng hodima lefatshe lena le re phelang ho lona. Ditjhaba tsa Basotho, ha ke bua ka Basotho ke bua ka merabe yohle ya batho ba batsho. Re tswaletswe ka hara dilekane, empa ha se rona kaofela
ba sebeletsang dilekane. Ha se rona kaofela ba dumetseng dilekaneng. Jwalo ka ha re tseba hore dibuka tsa kgale tse neng di hlahella ka hara testamente ya kgale di ne di bua ka dilekane. Mme Morena Jesu ha se motho wa kgale haholo, ho balwa dilemo tse ka bang 2000 years ago. Morena Jesu o fihlile ka nako eo. Morena Jesu ke motho ya motsho a tshwanang le nna le wena. Jwale Mopresidente Trump ka lebaka la hore ke bloodline ya hae ya di-alien o a e bolaya hobane ke yena morumuwa. O a e bolaya taba ena ya ho dumela ho Kreste jwalo ka morena ebile e le mopholosi wa maphelo a rona. Re bua ditaba tsa semoya mona. Ske la di nka ditaba tsena la di isa nameng. Setjhaba se senang hlooho se a timela. Ditjhaba kaofela tse dumetseng ho dilekane ke tsona tse tlo timela. Ha ntwa ena ya semoya e se e sebetsa ka rona hobane e ya moo. Akere hua ho New World Order. Ha hua lefatsheng le letjha, lefatshe la kgale le lokela ho timela. Bebele e re jwetsa ka monna moholo Noah. Yona ena e Mopresidente Trump a e latolang tsatsing lena. Empa ba dumela ditabeng tsa monna moholo Noah hore lefatshe batho ha ba ka ba rata ho mamela ha monna moholo Noah a ba fa molaetsa wa hore ha re aheng a reka hobane morwalo wa metsi wa tla mme lefatshe le tlo timela le timetswa ke metsi. Ha ba ka ba mo mamela. Bebele e re monna moholo Noah o la pholoha lefu le bantlo ya hae le diphoofolo tsohle tse Morena Modimo a neng a molaetse hore a di nke ka bobedi ho kena ka hara a reka. Hoba ntwa ye ya boraro ha e tla e tlo fenetha batho. Mme ha e tlo fenetha batho fela hobane lefatshe la semoya le matla. Batho bohle ba dumetseng dilekaneng tsena tse ke tlo tlang ke di hlwaya. Hobane ke tsona tse matla, ke tsona tse sebetsang ka batho. Dilekane tsa metsi le dithaba le lefelleng naheng ke tsona tse tlo lwana le di-alien tsena. Hobane di-alien tse
di tlo ikgapela rona, re kgutlela hape ho ba disebediswa. Slavery. Re tlo kgutlela hape ho ba disebediswa, but ka new format ena ya technology, jwalo ka ha ba re isa ho di digital ID, ba tlo re laola ka technology. Ha ba batla ho bolaya, ba tla ho bolaya, ba re isa moo. Empa moloko wa dilekane tsena tsa dinoa tsena o tlo itseka le ona. Jwale rona bana ba ntate Modimo re tla be re phuthile matsoho re shebelletse ha tsena kaofela di etsahala, hobane rona ha ona letho leo re ka le etsang, hobane tshepo ya rona le tumelo ya rona re e beile ho moya o halalelang. Jwale ke re ho lona le seke la tsitsinyeha. Haeba le dumetse ho moya o halalelang, hobane ba bang ba tlo jumpa ship, ba bang ba tlo tlola, ba re rona ha re sa le ba Jesu, itswe taba ena ya Jesu ne ntse re sa e dumele, itswe taba ena ya Bebele ne ntse re sa e dumele, hobane setjhaba sa ntate Modimo se lahlehisitswe. Ha re shebe Bebele hore na Bebele re itliseditswe ke bomang. Re sheba dikateng tsa Bebele hore na di fela di pholosa maphelo a rona, di fela di na le nnete ya bophelo na. Ke nnete ka hara Bebele leshano le lengata, empa moya wa o sesefa motho ka mong hana le ona. Dinnete ka hara Bebele o tla di tseba. Moya o halalelang o tla o bontsha, moya o halalelang o tla o fa tsela ya dinnete tsa Bebele. Ba dumetseng ditabeng tse ding tsa Bebele ka hara Bebele, ba dumetseng ho moya o halalelang, emang le tiye le skebe la tsitsinyeha le ka mohla. Ha tsena kaofela di santane o tlo tla etsahala, tsebang hore di sentse di le teng di tlo etsahala.